kũruta ĩbia nĩ kũthia nayo na kũkwio no kuo metho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana Musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi githa kiogete kondo waku nikendo wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kanda sitwela mutani yenguma muitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mdhinyani omo mdhioi tone vegusu ata kwa masiro ni Daniel inoka mbenzi kumanda kindu kisio na niopu yenda nesa. Nita Katerina kana mwesh nukite ku benzi kumanda mundu wakwa maisha na ni expecting wate mundu we ready kwa majukumu onde utemstinji kimbesa wamwite kwa ya musi wako msio kwa masiro ni tawa Daniel numete kundukita wa Makueni ko ya kaiti ko ya kwa wako tu lakini round yako na wiye muno tone anda no komano na kwa nita Katerina kana mweni kuma Makueni niwe waweta banveta wakaiti na ukuku kwa kaiti ko utumete kundukuma umete kaiti bandu veta wata numete banveta wa Kivani Kivani okay kibaiti na mukoyo ni obu na kwa numete kundukita wa Chuaseni ndisika na ila no akwewia ngita ukwewa lakini ndikwese lakini na kwewa ingine nako na kwa guni umete ni kwa musi na tuyethi ana date ne naku then 25 years tonende no kumano yaku miaka yakwa isi akaito bitha miaka saa ingemanye esuma kwa ndia mboko tabia kana no ngomano twende no manya twende no sange mundu kunena no manya wima wake no to malano imosi twende ona nena na yu wikangata onyako nida oyani tukuma vata onikito ya wakwa bandu huo na kwa nila kwa shughuli ya mawia wana wa waranicho na masomo ayo some aba anila wa Machakos University na yu asema shughuli toko nawe atamo nyongo na we wa sales and marketing ko we so and then always no wese na yu osoma ngata niwe yebe afisi kana na sei nina yebe afisi na kuno sales sia kwa ngo kanga eva fi land session nganda kuno sales sia kwa ga manage kwa eva fi hiyo maisha mautoita atakeza niwe wenye kama ndo asiwonde ne we economy mwenye yeti thina maisha no kungangana baila isi no kujaribu abana bae ko ikaseo na no sio mundu wamwika kwikasa tela isi nigo na kwando kiego demando kendo kesea na kada ukomanda kendo kisendi kwate no kwata na yango kwata nondo kendo tikese already ni nacho ni expect ile sa sawa indi kwini kwata to wiki ye biti pate laku no ni etumiete to mepyo na kana kwa tuitume no ne kana ila no baenda nesa in case yunga ukolia yu ilotenda ideally ya mundu wa muthembata wa muthemba wiba ndo na kuniona to mando ndo ngomanda onye nini manda mundume omukomau
mundu ume musio utonywambia musi tukaya siana imwe na tukasobea musi imwe tena museo utena discipline kana utaweza majukumu getho utonya maundu asuonde tubanyo twende kana no ayeno no kwea no kwenda musi kana wendo mundu wa sherehe ayeno go jiwasia mundu ume mukomau getha wa mani shata mundu ume mukomau o mundu ume muimesi aume ni tofauti no yue mukomau ato umalaba yanza nile wikito ndomba nange ibinda nego oyu tukamanyana oyu twimanyana pyo no bendo ibinda lakini kwitha ngona ngite no ni site to character twaku kana kasisi otwakwa hii to sio ukasida na manya kiwima wako as in, we ready kwea family we ready kwata kibeti na kwitha na musi wako no sio yuna kwa we sio ndo wekala na mondo muno niwe mumana na characters yake ndo wendete ndo menete ninakuelewa na yu wendombea tone wambitha miaka ya kuendombea ndo isoitha ina relationship kana vaili atendi so relationship iko saa na nye na ina relationship miaka yona wetina koni ndito na around 2 years ndena mundu nyo single lakini yunundu niona ibinde songie tukailana to sawa lakini tuende unena nga tumanyani kwa hiyo yona relationship na yukwani kwa kwa kiwata relationship sima dina na paye muyonsio sange tan ne mwetu no nenda ikala ni mutiu na no nenda ikala ni smart nigo ko mundu umewona ate ukushughulikila sange useda no concentrate na maundoni make hewa sherehe putu isote dania manu besa kaenda nangia shereni ko hiyo chocha tumie numanwa na relationship ya kwa ila yabetie mundu lana inake wa sherehe na kwenye ndi wa sherehe kwa hiyo niona pa huyu ni twa maji kiasi nondo na kwa sherehe ndi wa sei niona vuno relate to a perfect match tewa na to manya wa utwende usino without wa sherehe but wa watu nduni tungi aka watu nduni tungi ti lazima sherehe tewa ti lazima sherehe lakini no with you uona kwa ukaambia bebu ni obata na kula kine pe okangike bayanza nyene ndete kedani wamwa kumbenda wembenda piwe yumetie nego no nigo sio no yuko kwaranisha tiko sio kwa hiyo wambia relationship ya faili nondo wa masherehe maingi kwa makuyani wa alafu ndai na kindu ndai na trambesa na kwa sino ngwendo mundu umekuka ikite shopping na kwangathea na wizi tiyo wambea kwa sia ex wa kundai na kindu akaingi mwati wa mwasya ameasu matai na kindu na yuke tha ndai kindu ndia ila se ndai na mbesa no ni wita ingi wamepanga alamati ya niona mama tena kindu kwa hiyo ndesini kamutindo kana ni nota ndai no kindu lakini yu wasiandaye na kindu ndayo na kindu completely ndai na mbesa ni maana shandai na mbesa ndai na mbesa anyway ndeze na kwa yuru yosiwe mboko ma kana no kukete kana tukamana twende nondo na kwa yini enda relationship imwe tiende tebali nene ne basa na yu uyo wiani no soma uyo sino wa kusomethia yu wana twetethani ata ketha no soma na uyo sino wa kusomethia na wa ku parent o school school ne kitara no kito mina yu kito mina ai we ni semester mweso
we nyungu ya tamana kwanye Sinye ni wa mana ne manyi yo okay nenda umundu umeote school nye uko thukuma we are stable this is sales and marketing we my issues sengino kauka kwa sombesa yu akosa mbesa wana tukaisacha na nongwendo dhamba nikione soka kulota kaka sio oni skomo skoto naweza that you mbesa nini isi na kwa yindine soko ya kana ni ikosavyo so ngibwo dina ndu noni thukumite sales and marketing kwa hiyo no we thukumite noni thukumangita ni noni asilete wa muno kwa ni kwa thukumanye ko thukumite company different okay then so uko ikia we wakwa okay na kuelewa ina kwa yuyu lanzo kuma yusu wa sales kito vingo sa tenda fulani toto enda amba kona kwa Tanzania ani tosa sindu sia dizana no kwacha bill of goods ile atoza kendo kima ta sindu sia transit nusu wa transit kutoka toa Tanzania au kutoka ndote sangoku na tuisi ogedio Kenya kwa na wewe kendo lakini yathawe asindo enda mundu te school we kani siona ta lakini ukango rio yenda ko school ngoyo yenda te school tu lakini ndio na wambo minosoma ndio na kwa so we school yu asimo ko kameata na yumbo sinyende tukuma ni na mini school by the way no aminewe na mini university in fact uni mandao mosi ndo manda yu kila kitu manego tena we school we asime kwa sata wandu anyo ni we awakwa na ndiye tukomea na we no ngangana yu ukwa nemo ninye ngwendete timo bayo no mesoma ati me kwa sata ninye ngwendete timo ine ndio kamwana wa kanini ni kamwana wa kanini ukwa no mwe tiba akilina no mwe no mbo thisia omwe yenye ndio kuvutia kine Nisi nendete andwasa lakini ndwe mudhuku asa we are strong wendete andwasa tati we mudhuku lakini kwa vyo ndo tu nena no tu nena ukuna bangi tuende ona onena bada Iwa kangu kulia hiyo ndo twaienge wowe ngobia wikite yake ngobia ngobia sina mbiye kiatana ndumanga sia ngobia na nyinye sindi bata mundu meweke anga ngobia kwamba mimi no moto wile ene moti ne ba weti na bandu ba weti na benati niwe otweko no wea awicho kituminda umanga sia ngobia umionga kuona na yuna tuwa elingi na ukitombo na ito usionga manyanga puati niwe okwa maisha na ukutedha ni kwani amu kutoa hospitali ngaona taiti konesa to usionga umionga kwa bila ndo nyine wanakata kwa ile yani kayumbendesia yuba yu kachapu pawenda ona yu nwene tokaindani na kunombo kaindo mbonete yuambitho yu nyumbani tu isotonyana nako siatene kubitha lakini ukwa ninya nyesekelango bitha na yu enzu imbana nongwana yo nene no wenza ukwa wana ati no mutondo enda ukwatangwa muno mutwe kutata ebia nekuthia nayo na kuukio no kuometho atambwani nieli nimbenzi chuja kwa kithungu ni kithungu cheka lanai ndo wenze toke kalonesa okana kanini kasio nenge yua ni force to chenze to ye chekeo titi la ko ndebyo chonde you wende tona we manda kibeti when either we are smart we presentable no we say pe mana we
with the nenza no kito kuona na yuna uma bandi enda ne the ingi ulikobanga ne kala nai ko to mbao ke that we natural from the word go na wonzinya lakini no sawa awo ingwa keke au ino wenda kwani ko itha wendete mundu ikianga ngwata mundu umewikite suit na tie mundu umewikite suit na tie kit official isiruti kiatu ili ona kiatu konine sona we isu sitawata ino no fashion no jeans fashion nyuma hii sawa hiyo yenge wa muno hii kwani nabe kindu tu isa ndio wasiga yende yobeta yendo kajisha kalido na ndiye waswamwa yosi nime nyumba ndaite ni kwenda ni ukete tu kokomana ko na yu twendete date kwani to witha wendete kubona kana mundu la komana na kendo expect either na kendo kwani ko tuko kai kala ndito enge waitele na yu wese yu wendete date na mundu yu mwendete on meet na mundu expect more of stories then kuvuna baadaye toto ambone no kuma bana endi tumo batu yenda twikata tya ndo itu akwatanisi yako ya na kunena ndona weke mugio backfire kuwa we sawa nyenya nyeni wansa yu na tunene tuni woto na to doki ndo bako bethina na yu enda oda kinto chao wenda kuoda chao niwo kuoda ninge na niwe wina nzai kuwe na mbesa ni na seti atesieva sivo kuna tu yenye nyama no to anything chips and a drink no to anything anything for you baby girl ayuna anything na niona uye juice ba to ambo thesio ino tweoda simeso byo isinge wikani ukendo twende yombala ni nywa tebuye teina yekindu nako ukwa ni wote ne so kani from the word go leza wodio leu nyenga oda ninginya na ni fit ye yuto uko ne oda yakunye ni fit no ninyo juice netha niyo sawa yuto ni yatote we yu mansion na nyumba ngauga singwo ngambia no bonie aya mundu omenda moya kwake ona kikiwese kangito kuelewa yunundu akeda uyo sawa no ninyo ka juice fa yundu no hiyo kwa maisha ano kuelewana lakini kuelewa si ile taweka force ndio for no uweka ni kitu kuelewa na kuidhotea na kindu na tai ready ai tiati ndi na kindu leo tenda kuoda sawa yundu no tunyaka juice kau na yu wendo mbia tondungi yu toni ukolie kambuni wetu konienge wasinge bete wetu nenete of which is no sale you story see you ana ya isi to abicha bayu yana twikata ni kwa ni 50-50 ai 50-50 ndongelaka kabika uka 75 uonela ka 25 wote kiangai you wa momi ngobia nzino ilio you are more the way smart when we presentable wana nyetangu so theanga ukwe wewe wana you single la we single wewe kala yu maisha ala magoko no kaba you could display my singleness you never kona you no single you wenda single logo kala maisha maduku tibo yune kala nena wana yu ndako na atiniwe moto yu pau yu yungo biesi yunda mbakumya yu labda yu to mala baanza kano twenomba no numya ayo kuma sa twenyomba baanza tukatembea au ena ndi welengi ili ya around nditembea mundu mwekite ngobe in fact nendete wenzetwe box mwana kangele kenza ngene sake na make ya suti kwa ni comments wa box mitha smart nyenda kwa nyindende mundu mwekite jeans suti tailika na box nilika pio suti ya nda nguno nguno la ngwatu
ndai utiwe nzu Yesu kekayua kawe smart no nibwe moyo but atwese lava ikenyosi okawe nyaketha yu ambo ikyo mutinyala twakomana musiku itu ndukeke au na nondo ni so ndithina kubala pe mabeshte twithi musi yu enda ni kalau nondo te muthenya wa wea no mo ata wende tokomana na mundu umwenda wenda wikite nesa at least like akona kindu akewe at least ina kwata kundu na kundino kakumbenzi mana na nenda ninu kwa unaite si ni ukake nako nitikila nakwa ni nuko ko yu abanga manjinsi amatembo ange ndipata nasio ndipata moya tu nakwa ni no smile ya ai smile kwa na wia ndina wia uma bani nengi ndete mundu ume mutani yose the no to crack jokes la nyumba twele ku crack jokes no to joke lakini more of the times ndila wa ni serious kiasi lakini ndo upunguze seriousness okwa kwa mundu umekia jokes muno wikala atake tiwo sio mundu yindienda nyetwiso manwa tukathatania singo iboeka yuendete chao muno ela Williamana witha wendete chao kila ni Williamana Williamana no ni sio movie ngando thoko ball no ni play your table nga watch your ball is no sio my hobbies ila ni free kasi yaku nisema we sia kwa nye sana ndeto education mbathi na muno sia gospel by the umbono ni mutangi nenda kanisa na wandu nasambia kana noenda kanisa ni mutangi yona kwa nenda kanisa wa AIC takunye ni education mbathi nasenga watch movie wambia wenda kanisa eva nenda musi nenda yo AC kunenda yo JCC museo na you story tutakona mbingi ndewa so far no ambia sindu musi yako no menie don't so like it you can see kwambia we 50-50 sayo na kwa ni stranded nondo ndio mana ndine so mana nesa musi mama wako na kwa maisha kwa kuniaje wa ndamundo kwikionesa nzui ukwenza wandwe mutukile unaini waku no sawa lakini mwako dressing no yao baluja lakini kwa majukumu inegwa we ready anakadha we school no umanda mbesa lakini ndukolo yutu atwana toise tukaisa mbesa ita sia kunyisia kwandike dhao ni yete no lakini no ela mwata no ena mundu bana nikimwenda agwilela mundu ome muno mundu ome tikonga mata family hii ni case of anything mwekata ninge mwekendo kemwe mwekani mwekwata na ngendo kemwe thabe bata mwekata mwesof kana mbesa siaku ni siakwa ni siamusi ni siakwa hii sia mahitaji to sine na ikundi na nisi kwenda mbesa no na kwa ni sawa ngitoelewa wina ndimala mundu ome niwe musi kuwe no we ready kuondea ndena mbesa ona siakwa sese ikundi tukaisa ila siaku ukandoka bano kitwa manda musi ando manda musi utaongamea niwa koni kaseo by the way wanena nesa nipinya kwesiwa mundu moko nenu inende wanundu wanena na yuko nebe wa moito twana na mutwano ile hata nikwetha yue wendo kwata kipenzi pa no mo kwata batuka so kwata
no nemo kwata but ngeso kwata wese sude point nene point nene kwa jaribu nielezeo wewe wenda utwana na harusi kana wenda au kitumbu ukwe bemondo umena harusi bemondo umenete harusi no nende iwe ni harusi onakwa ukwe harusi the different na keke ingi wakita kitumbo pako ekito ni akitwa kienyeji Yesu ya kibindu ita mutano wa kibindu tiwo otemode mutano wa kibindu no nende iwe ni harusi koni siwe wionata nyona kwa nda harusi but na kuya ndu mudhuku we museo character ni sawa but ibundi sika netu kavendwa kana toika vendwa dressing code netu vendwa asili hivi na ingindako anything for you no monde tukie make your jeans more of the weekends make yango jeans but ya ndo bata na jeans toto vendwa okay kuno monde weke yani ni weekends make yango jeans okay sawa ndi lakini ndiwe nikalile munonda kunda ka juice tiwa matama ngalile munuka ninyotela ni make the first move teba ndo ta make but to wambia nikweza niwe wao ono nambia tunanjiambia nda kwambia sawa ndi newo moyo uko na wani mutani kindu jambe na kukuona na kuodi conversation na kuotwana na lewa wantu yaku na lewa ilo wambia sijui dressing nyenzele inge na lewa ndo noki kata ukwemendini nina koma na jamaa mwanake jamaa no mutheu atio no twintu na mbendesa but no twintronya ku correct ne de na jamaa ekito jeans ekito huo andu ma town lakini nenda ekito suti but kino kindu tutonya u correct jamaa we ready kwa majukumu onde na nende weta vya siake kunena kwake ndeti lenzeo nitwa nena demu twa kama na demu twa nena muno anda vya 1 2 to niwanda pia mapungufu kidogo no ni correct baadaye we usiaisia yani omondi odi na utani mwingi muno kabisa kona indwa sweli moka ndero wa benzi na makwati ania na madha na kana imekuwa kwa yingi maturabi maundu masongeti magavikava kwa yuna ku ogetho yenda ibuso yako kamtende wa mbenzi tukiati chakwika no kutumeseto yaku na visa waku na tutabengale kwa yeba nambani ile kuka kioni chaku kwa hiyo asia bye bye na ni muendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima oyeke apiok tutumie visa waku WhatsApp nambani noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi